Rainbow Mizo channel clear tu te chibai ule voin hi December ninga inrindi ania khovel mun franga thil thleng mek te kan khut ko le dona atop kharnan US election thu thar kan ron soilang le don ani Middle East lama buaina hi an nei do mup rangmaya Africa lama po chuti thauchu ani Ethiopia buaina nasa taka chuaka Tigray People Liberation Force le Ethiopia Army te inkara buaina achuak meka Al Jazeera chuan nizan lama khan andin munte anron puanga Ethiopian Federal Police te chuan November ni somni paruk khan Tigray People Liberation Force TPLF fruaitu mi somnga chuang wonteta an puanga heng TPLF te hi kumsang khajakwa somsari chhovela khan Ethiopia Sarkar Rural Noetranga Tal Trantumin Helpol Angdeu Rebels Group Anga Indin Ania Ethiopia Sarkar Thunaina Noetranga Inlak Trantum Hian Anbei Photo Trin Ani Tigrayan Ho Chenabik Region Pek Ania Chunga Chuan Thunaina Anneita Mase Ethiopia Sarkar Noya Ania Wangin Sarkar Ain Thak Thenga Piangin Anboi Photrina Ethiopia Tigrayan region ahian September nikwa khan in thangtur ania mase Ethiopia Central Government Prime Minister Abiy Ahmed chuan Shripuileng mek chuan lamin dan lovin anin thlan hun tur hi ason hlanin ansoya ti chuan helai regiona in biak pona communication lamreng reng November nili Atrang Khan block ani boka Tigrayan region pumpuya Ethiopia Army tenen hian anin kap ani deubera Ethiopian Army te hian lu chilin anbei masajok ani hetia anin kata ka bang hian Ethiopia ram then mun frang atangin Tigrayan ho thlawang ho tu le helpol chi frang te le civil mi tamtak anron in rola Al Jazeera chuan civil war a chuak trap to nin antar lang ani Tigrayan ho hi Sudan le ramdang then khata anin toithara Sudan hian eile in tur le anmamo alo pein alo tranpui boka in kana hi ram tam takin topsan turin angena mase Tigray People Liberation Force te hian Ethiopian Army ten an region an chuasan vek ma chuan in kana hi an topsan don lauti an puang bok ani Hetila hian Palestinian hovin Israel ka boina an siam deu reng boka Al Jazeera chuan nimin December nili khan Palestinian le Israeli army te anin nor boina sa niin an puanga West Bank muna Israel Sarkar dulona lan tirin protester te an pungkhoma heng protester te hi Palestinian ho anni Israel army ten nodar an tumna hian tharum thona achuaka protester te hian anlo beileta Palestinian Health Ministry chuan he boina hian Israel sipaiten no pangkum som pathum mi chu apuma an kapa a hliam hi turlovin athiani ti an puanga Israel army lam hian silai mupa ngai engma an man lo thu an puang ve thungbok Palestinian lam hian Ramallah hospitala he no pang hi enkol ania mase apuma silaya an kana wang hian anunna an chanman talonin an soi Israel ka hian Muslim ramte an thinrim hlea Palestinian News Agency Wafa chuan heno pangba ka hian Israel sipaite silai muin a hliam mi pali anom bokti an puanga war crime indonan dan bo chiat na le humanitarian law bo chiat na lian takani antibok Palestinian te hian an phut ber hi Gaza Strip te East Jerusalem le West Bank te hi Palestinian rama puan andua independent na hengram te hi nei antumani mase Israel hian danang takin kumsang khajakwa somrukple pasari atang to khan West Bank hi anop toa Palestinian thilphu thi ti hlotlin sak antum lo burthung sangni sompali khan anu hnung beratan in biakna annaya khata khan Israel hian anrem ti lo thu chiang takin an thrila ti hian Israel laka boina an siam ta deuh reng ani Bible le history a Israel ram chung ani angin Palestinian ho thil claim hi anti hlotin sakdon loti an puang ani hei wang hian anram chan antinain
Israel sipai te hian dodal na reng an chang let ngal deuh zel mai ani Iran lama kan beng lo chileila Iran lama nuclear warhead nei tumin malakna akal mek ni in soi ania Al Jazeera tho hian an puan dan chuan United Nations Nuclear Watchdog report atangin Iran hian an rem ti chin bak lei hnuaya nuclear power electric le thil dangatana man tur ni lo ral thuam siam na tur chi thit fim na le song bolna an bun ani ti an puanga Iran hian nuclear ral thuam zachuang siam chuak turin ma an la mek ani IR-1M centrifuge anti ral thuam ni lo electric power siam nana man thai ang chi chau siam phalsak ania ma se Iran hian IR-2M centrifuge an boi pui mek zoka lei hnuaya an boi pui mek ani ti Al Jazeera hian an puang ani US President Donald Trump hian adu lawa wangin economic thangin Africa President Thartur angai Joe Biden laka Iran hian pressure na tak asiam don niin an puang boka Joe Biden hian President thutheng alu huna Iran hian ral thuam lam siam na lam achol san chuan Iran tan kongzau takin ahong don ti asoi to niin Al Jazeera hian an puang bok ani tuntrum chu Al Jazeera International News Agency thu hi kan thlir hnem deuh hleka US election day November nithum atang khan legal fight na atan Donald Trump le Republican Party hian donation an don to zongjong hi US dollar makta duai zahni le pasari le point panga atling ani tin an puanga atam turu hem khop mai campaign na ta na antran puina andon ai khan atam to jok dai ani heng sum thokhom tu te hian election result ven himnan le thudik chui chuana na an thokhom ani antia Democrat Party hian campaign na khan US dollar makta doi za som pani tran puina hi andonga khai khan tuna legal fight na atana Republican 10 tran puina andon hi atam to jok ani antibok hetila hian heng state rang Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona state ata hian lawsuit an thelu tamta ka wangle hearing awang khan an senate result hi nulet ania atam zoka hian nena changai turin beisei om tak ania mase nimin khan electoral college vote nga mmai California state in an state result annem heta The Associated Press in Antarlan danin California state hian an result nem he hi an thon chu huna heng battleground state danga vote te hi Joe Biden hian donglo ma se president elect ni turin electoral college vote zanhi somsari ai tam amu phadon ni tin antar langa California state a hian electoral college somnga pangalai anneya tuna result certified to a hian Joe Biden hian electoral college vote zanhi somni le pali chau alam muwa California tranga result hi don ani huna chuan battleground state zongjong atranga break thailovin electoral vote zanhi somsari le pakwa amu phak don ani tin antarlang ani ti chuan hetiang hi thleng thai si tinge California state hi an ven lawa Trump legal din te hian thu buai an siam velo ti zona omhal mai thai thil thlen tir antum hi nena channa lam ai main US election fair lauzia Poland hi antum ber ania chu anti thai chuan election nei that levek angai don ani chu rampuma ni tolovin ama kan soyang khan state tin ayo representative ten an thlang tawang tuna hian an thil tuma hian ma an son zela California state result hi chuak tura ngai sa ani mase battleground state zinga hian Arizona state legislature in forensic audit nei turin an khol towa an nei thuain arin oma Arizona state hian nizan zanlai vela khan he thutluk na hi an siam nin alang battleground state tho Michigan state a voin khan just order ti chua ani boka Dominion voting machine server le Ahman Rua Engkim forensic review nei turin order ti chua ani boka Michigan state a hian Dominion call somni pani forensic lama mithiambik ten an endik don ani heng endik na hi independent audit ti ania chu wangin election official te an enroll athiang don lawa
Dominion lampo anin rol athiang don lo boka election nena inkung kaina neimia lo forensic lama mithiam big le cyber expert ten en digna hi ankal buidon ni in tarlan ani heiba ka hian kan video masajoka kanron soi National Intelligence Director John Ratcliffe chuan finfiana document anei ta chu District of Connecticut Attorney John Henry Durham nena voin khan atheluta document athelu hi sang chuang niin asoya heiba ka hian document tamlutuk alakol boka mase tuna athelu ringot atangpo hian thil diklo chuichona tham awmani atia FBI lam diklo na po ateldon niin alang Donald Trump phiarukna Russia nena aninzom tia Democratin anbeina thubuaya Robert Mueller investigation akhan FBI hian anthuneina diklo taka anman dan record tepo atel niin asoyani hetila hian Al Jazeera chuan President Donald Trump hian ahun top don trepa US Army te ako homek zelani ti anpuanga ama khan UN force puitura ada Germany base sami zongjong ako kirtoa Afghanistan US Army tamtak kokir ani boka Iraq US Army ti tlem niin tamtak US kokir anlo ni to boka tuna hian Afghanistan US Army lom te chu US Christmas mangturin lokir turin akolea nimin mai khan Somalia US Army ho zongjong US lokir turin order ati chuak le bok ani ti antar langa hengtele martial law puang tura anor na khan inzomna aneyangem ti chu Fiat niloma se ngai ruat mai hi chuan thil ro man engemo aw mem ti chu angai tu thei ome ole tunatan chuan kan du tok le phot anga video tharnen in ton le theu kan tum don nia